How Samona got up how come? I want to move. One. Yeah, net class. It's not good. Yeah, it's a man. You are going to more. Ah, here, Galibissima. Bonalibissimo. One. Platinum. 1, 2, 3, 4. Ke bataung ba telejane bana ba hlama tatiele ba tswalana le yane wa mane strateng dineo ke bana he bataung ba o bona mmangwane a re atametse tje wa usiana re mo kopanya le bataung bana ha o ba o di fota tse so ya kapo ba tla ifotela o tla ifota o ba tla utla ka mo gape ba di fa ka mo tla so dumelang bana le a phela teng ba butse sa tsoja ke teng o song la tlo ba alright ntse le dutse hantle ka sa buza tabela o bona mo ba lo sa go sheba ka mosebetsi sheba ka mane manna ke katleo le sebetsa every day mo mabile nna ka tabe ga ka show ke tla ba se ke ba utlwa bo man thuse man sa lebela ha ona le man power ze ne wa ke ke ra matoto ka mo vale wa bona bana ba taung bana fatetse wa bona flat ya nyana o ro zama ka trate na kahle o tloa mona o ya sfateng sana yabo o pheuwe o ye lejweng lane le fe ke le nle le eme so mo jarateng e fellang ba yabo ya nyoloa jarateng e tle mona ho bana ba emeng ke ha telejane ho tlile jwang hore ba fihle mona batho ba bangata ka tle ba tsamaile hangata jwale ka batho se ba tsamaya so a ke itse mohlomo wa ka kopa le buti junior ke mmose rona ba tsamaile jwang ba bang ka loko ka tle ba ne ba tloa ka bolfo a fihle jwale ka bantse ba the way ntse go etsala ka teng a fihle mona ba fihle ba yena ba ba mohlomo ba tloe matatiele ba tshaketse ba bang a fihle ba dumane tulong hobane ba bang bo pakisuti ba ne ba theowe ma thabe ba hlama tatiele bankanse so mane class bana ke bona bataung ba teleja ba bona ba so ba jariteng tsa bataung ba fihle ba nka mona ka tsene ba thinya mona matabeng ke bane ba fihla mane mo ka ke mkhukhu ba theowa ba ke jarite ya bataung ba teleja ba fuki le ka nqane ho bona ke kgati ke bafuki ka tlase ka mono ke ba malfane ke maphuthi le batlo o na le tanka le man di fateng jwale ho tloa mona he kahle mane wa usia o le ba kwana mane bolo intsa le ke ka plateng mo fella nye ya tsamaya sa leralla mo o ya tsamaya mane hohle tulo ena ena o leba kwana le isa ka plateng ke ka hodimo ke ka Tlhakoaneng ka plateng ke ka hodimo ka plateng a re theola ka mane ka Khoakhoatseng wa bona ba so mona ke manqongong ke ha cenisa mo kae mo ntho ene le mona ka tle tate wa bona wa je ho kwese ka tle le se motho e le bana ba re e le dikgoho e le dikgomo e le dipudi o thotswitse tu if di tsa hao di kana ka
hara tsela le dikgomo di a nkuwa di kwallwa ka hare ka mane o tla di patalla ka tjhelete yane ya ho government to punish you for letting your animals stray. Wa bona ho bua ka di-stray animals. So ke ntse le Bensonvale mo jwa ka ntse di bua o ya dikela wa tsamaya ka thaba eo mangane o theoha ka o tsamaya ka morao ka okay no tlase majweng ano ke Thutaneng matlapeng ano nyoloa o arolwa ke tsela ena straight le dikoloi ke Thutaneng mo ke Bensonvale wa bona wa dikgomong tsela ka Thutaneng mo la bona botala dikgomo ke tseo a nqano dikgomo wa bona no ka difate ke tsa wa di bo a nqano difate o mobunyana wa bona plano ka kwano ka mo akere it's a river. Then this side ke masimo ano wa bona a matsunyana ke a boneho ke a bo Lerato ke a bo Usipuleng ebe moano mo jang dikgomo tsena tlase mono kountseng ke bona dikoutse ko yena ke ane ka tle a ne re le man lapeng ka tlung ne go bontsha yona ke yona e tla sa thabanyana wa bona mo mona le dikgomonya ke masimo ana ba moleko ana tsamaya ba re nna ka tle re tsamaya hape o e thatike ka ofela ka pa re thewe mo kana ra thewe so ne re tsamaya mona he ka le dikgomo o di isetsa mane mo le open teng le dinku le sekolo ya o tsamaya sekolong ya ka nqane ha dithabeng tseno ke Sunduzi ka mona ke Jozana ka Skoting ka Morathaba le Makwetjeng mane ke Mankweng ke Mankweng rona Basotho re ke Mankwe bona ba re ke zingwenya ha ke dinkwe ngongwane amankwe ke bona ba dula moo ke Mahlubi wa bona Bensonvale ke potapotuwe ke Bathepu Maxhosa ke Mahlubi ke Basotho le Mahlubi ka mona ka morao ke Mahlubi hore right through potela mane Pakaneng palo ke ane ka tloya le digrey mathaba se ya so as wa bona re iqetile wa lethaba ena re ipotile ka ofela ha yona ke di Drakensberg se ke bo late grey ke bo Mount Fletcher Grima clear wa dikela kwa o ya bo Qasha ka mo uthi ama ha o dikela ka mo ha o feta ya Lesotho ngamangwe jwale Basotho aba re mangwe ba re ke dinkwe okay ke Mahlubi ke lebitso la Sotho le na re ke mangwe so ho ke ano thwengo morena wa bona ke no thwengo ntate mo brother wa malume Den ke ha bo Nqukomeshe mo jwale ntate wa mona bo bana ba ntate moholo Nqukomeshe ke yena ntate moholo Mpho ne le ha moleko bana ba ka tlung ka mane hantle efeng bane ba dumelang
nna we a ke o bontsha le ntlo ya sebota se leng sebota wa yana bo sabata ba mo mo se bo sa ba hopola mo ba ka mo jwale he monna iso o tsamaya mona o ya Jozana mono ye kampetse ditlhaese ke ha mosisi o yona ya mosisi ke ba oh mona ke a kgwanyana a pele ka kgwanyane ba fukile ye monna tla yena na ke ba anqana o bona ke mo malfane ba ke bonye ke ba phuthi jwale ha o le ka moo ka tla ke tsela le mona ke this whole area matlapeng ka mona ka tlase o hlaya ka mona ke Khoakhoatseng this whole area ke Khoakhoatseng o no dula Bafokeng matlo a mangata ke a Bafokeng le Baphuthi wa bo le Bafokeng fela batho ba bangata he jwale mona ba falla ba ya Siskai matlo ana mangata ba ya Siskai kaofela ho ba ya Siskai wa bona ka moo ka tlase ka tlase rona majuna ha ke tsebe monna iso jwale le ke ga wa bona matlapeng ne ntse di le teng mengolo yane ya di-poisons oh di fumaneha mo ha ke tsela ba ntse di le teng na a ke re theowe ma theowa mana ka ho ya teng ne re bapalla morabaraba mo ha re di beha ntate jwale it's a pit you cannot see kahle ke morabaraba jwale ka ha re bapala morabaraba ba bang ba nka dikgalase ba bang ba nka mahlo le a di beha tla o bontsha le o mong hape o di behe o di behe tshwanela di behe 12 kgomo tsa teng a kene di behe 12 o di jwale ke madula a dithosi wa beha o qete e mong a tle le yena a behe 12 ya hae ya dikgalase ka kgona tse ba bapala bona hona le dikgalase tse ntse di tse ba bapala bana morabaraba di-indigenous games ke tsona tsena ba le tla beha jwalo ka chess o tla di tlosa jwang ate kwata ba le wa o bona ya ye banna o tla o shapa tla o heletsa ye thiba o tla o shapa ye thiba o kwale a kwale ya ka mothiba banna ka mothiba re ishe jwalo ka chess lokile tlose ka mo teke le ana shela ye banna o butse a motabola kwata o shapile ke jefe yai tsamaya monna e tsamaya jwang man ye mongwe wa sheba ga wa tshwanela di kgutlele morago di ya pele swe tsamaya o mokwala
Hey, o tla o tjheha mo kwale wa mo block mo kwala o shape ketle mo tabola ke jefe wa tla o sheba mona o hanke ka ja ye kwa ntabola hanke ka ja ye wa ntabola akije ke mo kwale wa mo kwala tshwana di etse rei ha di entse rei di a shapa o tsamaya di kgalase motle tetle ye o tla o sukudisa mo jemo wa bona wena tse bo ba straight morabaraba yo le re itutela hona bo papa tate we bechu next ba bapala morabaraba kore majwana ho bona a provide something re tsamaya mona a re tswa Khaphamali go ka di-weekend hantle wa bona majwale o ya le flat ka teng ka tla kore la o hahana ha o hloke le hore o etse eng e se le floor ka boyona wa bona hore na e flat iwa ka flat level ba qeta re bapalla mo wa bona ntse etsa ba bang rona ka kgona rona ne re bapalla ban ka hopola ya rona ne e hle ya tametse re tla dula so hema dibe bona o se di ntse di koti molemo yone ke tse fang come on it's very comfortable it's from phone ya landa re bapala morabaraba hemo wa bo re tla bapala ntate re itlusa bodutung ka morabaraba ho ha ntate re a o bitsa ho kopane Tlhakoaneng o fole tla bona ke ba fa ba hlola maplate ma ka hodimo Khoakhoatseng le maqheku o buye mo ntata megetse baola mo ntata e ka morabaraba le ntate mapolisa ntate molika re bana ntate makhe Chaliman is lapha nalapha atso wow shapa la Chaliman is lapha nalapha phezu la ngata kahle ubontshitse mos matloa kuru ya wa bona rona go tsamaya lona o thathitsa lona ka mokgwa Khaphamali yane pink ke a bo sabata mane le mohlomi ke ba masiu ke ba kwena ke yena e leng morena jwale e leng sebota tlonyane pinki bana ba bolotswe le bokoketso mohlomi ya bo ma le sabata o edikela mane ke ba kwena bo brebre ke tla o ntsha wana ntlo ke ane ka tle ba bona ela e shebileng ka mo e pinkinyana e pinki e hlahile difate mo a ke re wa theowa hore ke nampa fate ntse telele ke bo ntlo e sika ene e yellow next door ho yona ke ana ya pento wa ibo e hlahile ka festival e ne le mono he abo tanki
ke a bo tanki mono ha bo Brepre ke a Masiu mono bona ke bo Rakaibe ke a bo mmoa bona mono ntate wa bona ke wa Lesotho bona ha bo mmoa bona ke mono jwale ha o ya ka mane ka nyeng kahle ka Ntabe Themba morena wa bo Lerato wa bo Brepre ke Chief Malfane ntlo ya hae ke ena ba bona mo na le ditanka e nngwe ke ena ka morao ka mo ena le tanka le yona ke ha hae mono ke ha Chief Malfane mo ha ba falla he jwale ba ya ka kwa ha sala batho ba bang le mona ntlong e kgolo hadimo ke abuti Eric ke Malfane ke ba Phuthi ke bo Kgwasa ba bona ba not ke marei mo re mente go mo bolele se batho mo marei ba sky mona ke hasuping ha Ntate Modisana eno a re eletsweng Ntata Mbulelo mora hae Ntate Mokotso bula na ruile ntate sing jwale ne ra ke tswa lata dinku e lahle ram ene ne ithula tshepo ene rata ho ne rata ho salla wale ke tla kena ka wa bona ke ne le dikgomo ka mona e tate no ampulele ke nke nkwi ha ke itshwere ye mama wa bona ke sa le monyane ne le ramo jwale ka tsantse di kena sa ke mo jarete le kalo ha ke itshwere ke le monyanyana ye mama wa bona ke monyane ha ke tsamaya le yona ke itshwere so eng hata mona maoto tshwana hore ke kganne ya chophuwa ntate ke itshwere tlo palama le yona mona ho feta morabarabeng ha e qeta ho dikela mona ya lebala ya e bona tsela ha ke fihla mane mona re bana morapara ba teng ya phakisa wa ya bona tsela ho wa hae wa ya lebala o pula ha mokola ke yang hula e tla ntsia e timele mo wa bona ke tsamaya le yona man pota soka ke tsamaya le yona mo ta sa dikoloi tseo o re tle se ke a tsamaya wa le go di ka le yona man Khaphamali ke mane he ka dipalong tsa ntse pedi ke Khaphamali mo dipalong tse ntse pedi jwale ha o tsamaya le yona mo ha ke fihla mona bathong bao ke hlwella ka hodimo ke a palama jwalo ka pere ile ha ke phete ke tshwara ke dula ka hodimo hona e ya le nna hae ke palama mona ke mo ka uri a ntate ke dula ka hodimo ho ke tsamaya le nna e ka re ke palame pere ka tsamaya ntia malwe mona a ke ne ke batla ke re sheba na malwana sa le teng ha re wa fota because ke ho sane ke pitso ya Chief Nkopane ine ke di tribal offices tsa Basotho that's why morena wa mona e le Nkopa e le Mokwena wa bo so ho kampetswe tjena mo le di clinic di mo batho ba mane Mankweng le ba Jozana le ba ka kwana ka tlase ha batho ba tla clinic ba tla le ba mane Jovile le ba mona Bensonvale clinic wa bona wa e be sekolo ka 240 bala ha o qeta mona ka sekolo sena le se fella sub A up to standard 7 ne se fella mo re bala mo ke ground mo ba jalwa mo wa bo vale ke batla ke re shebe mo oha ntate wa mo ne la hoeletsa lentswe la hae ntate ha hoeletsa mona re ntate Mzuzu Malfane lebitso
bitso la English ke lion. Oh, e grey. Ha le mane nokeng Katlego. Tlase ma. A sebetsa le bana ba hae. A re ho mora hae. E re ha. No motlo le mane. Ha re kwa di re ha. It's like ha. Mo a weletse ntlo ena ya di-tiles ne lang go nna utata. A weletse sa ke mang. Hape ya man old lady. Or ke old lady ankadime bulbaro. Ko yane ne ke le tshimo ya rona. A utlwa ke re wa bona ke yona go yane. Ke tsamaye hape mane mo na le metsi hape. Ke moleko fela difateng tsa. I got to tell what I It's it, I know. Are you follow? Bona mona ba tsaya mola mo. Bana. Basotho bana ba ne ba nka dikgomo tsa bona ba di bema. Jale ke a belaela. Ya pela. Mengolo ela e kimi mo. Ke bona. Oh, wa phela mphele. E phela ba mo. The owner bana ba ne ba dula mona original. Ne ba hla fela. Ba kwale mona. Animals tsa bona ba di dudise ka tlase ka. Wa bo? Go tlasa lehala wa bona hore ke leha. So it serve as a cover. Wa bona lona je o ntse o bona di pudi di rata shelter. Di dula ka tlase ka. So ke matlafa ana a thatika e dikela kwa. Oh ntlha. Go ha re tse. Ya bona ke ana ka nang ka so. Vale Katlego ha ke seminane ba ngola jwang go bese. But if you no khona ho bona closely, very closely, you can see here is an animal. Why? With two colors. Called like a springbok. Deep brown, bit orange. One leg, another leg, front legs, a neck, and a head. Why? But I don't know what type of an animal did they draw here. But if you see this animal, front legs, back leg, tail, trunk, which is a body, neck, and then it goes somewhere. I don't know how it is going, but you can see that one. Yes. This is a head, this is a body, this is a hand, and legs. This is a head, this is a hand, the body, the leg, and the leg. Yeah, something they have done there. But how you will see it. You will see it.
ya bona mengolweni ha o tla zooma o so atametse wa bona hore ne ba tsama ene wa bona hore ke yona hantle neng ha re tsebe so it tells you Katleho hore mo Bensonvale le teng ntwena who history who debate of the people are arguing that the first occupants of this land were the Khoisans. Limona, you can see nobody can say they have ever seen them. It means all the people here with the Khoisans were already here before. It also tells you, Kati, that we indeed had all type of animals, including your zebras, your springbok, your everything. Those animals after which the Khoisans were hunting, we had them all over here. Because there's a story Mona Heschel sa dinosaurs. Ya moshanyana sa nkatana. Godimo ya ukwenya batho. Ine etsala ka mo. But jwale last this year kuno hlaile batho ba re masapo a bona ba fumane ka mantate. It means there's a lot, but that cannot surprise you, Katleho, when it talks about Heschel and the Khoisans. There's no way that you cannot have traces of the Khoisans because it is close to Uti, Acha. Now, how we are cutting, Ufumana Mabito or Twinkibo, Sinku, Yabo, Kwane. So all this place before we got demarcation here, it points to the fact that all these Drakensberg mountains, the Sotho people were here, including Basi. So that's why we born here. So ne ke batla hore re bone ntona ka tsang so happy that we fumana history ena ba it happens right here actually. Ba batla thewe monna metsi ana ha theowa mokgwabo jwalo ka o le metsi a theowa sediba ke seno le pompo ne re nwa metsi mo a theowe net so a theowa mona ka lengopele aya Koluma ayo kena nuke le masimu twa kyane ka re ke koloi ka tliwa ka nna o di khomsetse mo tsama o ye bana bokhubedu bana o ntwe ka re ke koloi kyane o khubedu ka tlase ka mo ne le tsimi ya malome James ya bo Efa ne re ke mo ne le masimu yone ya bo Efa water 12 bosiu mofudolf re tswelle ka bo 4 hape o se re mano ya tswa di pinas wa bona tsena ka kgwa di tlwaetse yane a tloloko ha di sa utlwa ba le tloloko ile ka ena me di batla di beletsa le ka train ya phetho ka di train kana go itseng o batla o di fe kana go itseng o di fe pone le letswai hore di a itseba nako yana kana go itseng jwale ke nako ya pone le letswai di a ihopola kana go ileng ya o di batla pone o tlemane ne fela o hole man o izume ke masimo a rona kaofela ano e kale le re di sa montate re lema ine se pone ntwe mono katle e se perekisi ntwe mono mofuta ka mofuta perekisi mono re yenta di khopolo masimo ala a eme hantle katle ha o mone ha o di bone di khomseng mono pone yone ho tswa re a tsoma ntate mono ka ditjho re tsoma di khwale re tsoma di kwe ke wow
dintja tse ha o na le dintja mo hae di siya ka o ha ke le mo ke eme o kgaleme ka tlo o ntshe molodi o e le ona ntja e tsebe di bohale hampe ka ha o kganna no tla bo ihlamo sa bo mola bo Paula tsa bona bo ihlamo sentse di tsuma di batla na go ka di ka mali di batla na go ka fitla wena mo tla ka wena ha o qeta mona o duheletsa o le mong bona distance ena e ka kapa o le mane di khomontsane ka tle o shebe mona o di mutse ile di a utlwa molodi wa motho wa tsona ha ona tla any other dog Khaphamali because ho no ho be teng ba bo abuti ba bedi ba hapakise Molefi le Popo ba attacka ntate wa ha wa Fukeng e uthweng ntate Kutwane so ba motlela mono aba unconscious a tswa madi ka ditsela ba paralyze. So that's how that place was called Khaphamali. Because ba no flip ya motho. So that's where that name Khaphamali comes from. Mona place. So this school has been Bensonvale junior and primary school. Thank you mono nela hasana seven. Nerengola external exam. Then that block they paint when a plaster oh, grade 6A. So next fella grade 9. Like where am I? Tena style sena heka ha o kgathetse wa bo e seat hape le ke armrest e couch ha bona o phomotso ga thulo ha o kgathetse you can still lie down mona fast ha o ke kwa ba ditshila go just lie down
Ya bona le morabaraba hape ka. Bona hape morabaraba. Wa bona? Morabaraba hape ko fatetse. Ka le foto ka kae ka so kapa so. Di eng? Fota majala ka go potile ha. Palam kau mata. Kita buka support ni. Kalau ni kau apa? Dai sune da wa utlwa wala bana. Dai sune da ke bitsa ka tlo ha di so di kgatakara tse di. I don't think that I'm making a story. Come as I'm saying. Tla intsha ka tlo sa iso. One by one. Di kopane motho mo tunkutse di 60 mo. Sa iso di 10. Ah, ke nantse ke se ke na ra tsona ke tshwara ka tlo. Tla la ile ngwe me. Ya tswa. Go bona di tswa di. Tswa ka fa. O bese. O bua tama tla bona di bale. Bona na di tshwana bang ka. Ha di ngata bona tse di tswa ka moranye. Haya. Ba di bale. Bona ka tse di ba bale. Di nka cover. This is bona fa o fa. And then how do like a wise man who built his house on the rock. On the rock. Then all what you do, you take man. So her hand. So he says, even when storms, floods, winds come, it gets away because it's founded on the rock. Unlike building it on the sand. How we can storms it winds here.
flat, very flat. When I want to ba ona le nye banke bottle ya Coke 2 liter. Oh, okay. Ya ba itse zantwana ke tsona tse ntse masuba ke tsona tsa so a ke tsebe mo na di fatwa di bona mane metsi ntate tse ba ka ba butse so matlwana fella ka mona ha o ya di isa bophelo ha o etsa me ka tselena gana weso le teng le kae lona oh monna yo thweng Thapelo o dula kae mo ausi Thapelo ha ntlo ya hae haufi mo Thapelo Malfane oh wena wa iphitlhela ao batho wena o ne o tloa o le o kae no tloa o le o kae wena oh batho all right oh so no clear for Christmas all right so tule na mona ha ka ke nna I prefer it more for the kuma ke di ba right o tala ma ya ke le metsi ha tshima a theoa ke diphula wa bona tule yana he katle mana ha o theoa tule ena e theoang so o theoa e phule baba ya theoa di dikela ka tlasa ke re itletse bona motho mo tla fitla mane ke di ka bophelo ana fella ntlong ya ne le siyo le ya ne hlaile mana hampiti bakwe ana ba hlalo bona Freestata Springfield e felle mono ho ana ka odi sfateng sa ana na le siwana there's a new place ne le pasture land mo no fula dikgomo le dinku jwale ka o ntse o bona difula ke di extension tse bana ke mang ka tlo mothata ha mo mara o sa le ka o bolela o tla re fitla o tla fitla ba haile mo theoa kana ka tsekalla ba kae ha se qeta mo di ba sa bophelo ya bane ba fetolwa utlwa metsi a nkgalwang he ka tlo metsi a mokgwa o monna a nkgaji o na nkga fresh ana ke mokgwa wa ba jwale ha e le so he ka tlo a fitla wa bona clean wa nwa mana a ditshila mana ke bolele bona bo green a bona bolele bona ha bolele ke kobo ya metsi mona mo re leng teng metsi yana a tloa mane green mane ke letamolane la Phokeng la Khoakhoatseng metsi yana a theoa mona a theoa that's why there's always water so dinku tsena di fula mona di nwa metsi they don't run out of water but ha o ka nwa mo o ka tlo kapa wa kenya letsoho mo o tlo tla sola o tlo tla tswa rush empe because hona le dintho mona le dintho tse solang ya o ka nwa metsi mo ka sefahlelo ne re ha re le mashimane re nyorua o batla o nwa metsi mo o no nka seretse so a tlo mona ka tabela ho nke seretse so ha o qeta o nke seankgae
Yang khasela se. Ha o qeta o nke lehlakana. Something like this. We roll so. Then let it. Lena le pipe. Sake metsi ka ho. Ha o atametse sefahleho sa hao mona metsi. If o na le ntho e solang ka baka la seretse sena belief ya rona ile ha o keke ya ba affected. Then o ka o atametse sefahleho mona. Mona wa siba sa bophelo ba bolelang hore ha ka tla siba sa bophelo ke sane hobane mona ho tipelwa dikgomo wa bo ke tipi ya dikgomo a go ntse ba di etsa le dinku siba sa bophelo ka tla go ke sa go tla pati le se mona ne se le so ya ka mono he di kena le di kganna so le di kenye ka mo ne ha di ko a ka di le khwa o bona ke se yo ka di kganna di kganna kene mo wa ba ha kene mo di bo ama omo di fihle mo a di fihla mo a di tsebe go khutlela morago a di tsebe o tla ka mo vale go yeme motho mo metsi ana tletse ana kahle a ema mo ya bo a tsetswe tipi ha ema mo wale yona ha ina alternative ha itse bogutla morago inka ka hore tla tloa mona e jumpela man e be fella mo ha ile mona le jung ka re ka mo wale e dikela ya float ya tsama ka hodima metsi then unka ntwe wa bona yentse v o e beya mona molale o e hatella o e dikese o e deep e tsamaye he jwa e fihle mona e hata e tswe e tsamaye ba di hlatswa ka style ba di buffer ona o tshetse modiana so that skin disease tlosho so ba bitsa tipi o sa di kgomo tipi ya dikgomo le dinku ya khala mo di tsamaya mo ka di hatana hodimo di hatana hodimo ba di atipana modia ntwena ina le nye e tshetse modia batho ba agriculture ba tla ne ke ka ba ke sona se diba sa bophelo le se le mona man ka se diba sa bophelo ka le se fail ke ntho no ha o ine ba ne se me ka thoko ka ne ba haile hona mo di benseng sa bophelo ba steep so ha o thawela ka mona no se batho wa bona batho ba ha masaka le saka ke wa bona saka he ka tli ha o le ha uwe ka mogwa jalo like this two ka mona ka at the back o ba le masobanyana man class wa bo masobana a etsetsa hore cow dung e se ke ya dula ka man ka hare e tswe ha pula ena e tswe a tswe mane e tle ka mona ka ntle
tsebe ho dula ke ono ha mopampiri sefate se re sa se bonang ke sa mokgwa fate tse ngata ha diyo mona ka tlhaholo wa bo ha re na tsona di-plant tse ngata jwalo ka mane ntho ne ke bontsha mothaka tsane sa pai Tsa pai. Ho na le di-plant tse siyo mona le mona tse teng mona tse siyo pa ke go ba di fumana Jwalo ka tshimo. wa e bona jwale le ha pula di nele hantle he ka hlile metsi a le tate ba used to take a bathroom. Horror. Ke ha a tswa ka tlasa mobu and ha a tswa tlasa mobu a ntsa shake hanyane a ntsa shake hanyane wa bona o that's why se ba sa ntse se teng mo element ena se ba sa bophelo mo hobane jwale metsi a hlaha fela mo ho nona o thu metsi ana o no wa nwele la bona o kula o no phela so people used to come from afar ba tlo tla metsi Mo kapa ne se di ka tlo kapa ke sona se kapa ke sela se hodiminyana o teng sekutinyana o se bone. Di ba sa bophelo ne se le mo ne se le sediba se so sediba ke ntho e so e ka tla o sediba ke sediba o ga metsi sedibeng fihla mona wa tshela ha se metsi a noka ke metsi a tswang tlasa mobu so ke sediba he ntho Ne le tlhatswa mo. mare sediba se ba soso sediba se mo ha flow metsi a teng a tla fela o be teng tulo o bone metsi a tswa ka tlase ke sedibeng ho thwa kolla ba bona ho na le fall mo ka kena ka mo wa bona ke fall o teng di fall se di fall bona o ka ena ba tla tule right le metsi ana ahla kapa emella mona ya fa di fatinya ya ha di falls Ka e hlaka ma. ya then difate tsena ka tla mona di common mo difate tsena se bitswa poplar poplar Sena se setle se. di poplar di a ka tswa di etsa pasi so Bensonvale di pula difate and then lena ke sehlajwe ke sefate sa lebelebele jwale naheng mona ne re nka ntho tse